ngeke osathatha ukudla kwami ngoba phela lokuya kudla ngidlanga ngivele ngathi 1-2 ngakubeka ngoba ngazi ukuthi ngizokufuna namhlanje. Ngicela ngingangihlanisi ngicela ukudla kwami okuthathile manje ngicela akubeke la Ukufihle ekhabetheni. ukudla kwami lokhu ngishiya amaqatha awu7 mina sekusela amaqatha awu2 la uba odla amaqatha amba fethu akekho umuntu ongakutholanga ukudla kwakhe la ekhaya nina uqobhoza umoya womuntu kanti lo muntu osefudumeza 5 hours akasaqedini sifuna ukufudumeza nathi fudumeza nje u30 seconds kube right ukudla usufuna ukupheka kabusha hayi la ekhaya akekho ongazi ukuthi isprite esami lo bese phuza isprite sami bese phoswa yini ke lana ngoba phela athengiwe ama drink akhona amakhokhi yini eseniphosa kwisprite hayi cha la ekhaya shema inyawuxovu kwa tray amakhekhe esenwaqedile anisakwazi nje ukubekela ikusasa nifuna ukudla yonke into nje same time hawu kahleni